abashaho ba MK movement abashagishirwe Michael Mawanda Maranga batandika kuragurira abantu muri Gara East aharusha 3 z'akasheshe. Twinaho abashaho kukebereshagama, twinaho ba doctors bamisho, twinaho ba doctor bamino, twinaho family planning department, twinaho department ya pharmacy na general physicians, twinaho doctor wabana, twinaho ba doctor aba muri muringo kandi tuza kubakoraho ngo kubasika. Ntubasima bwo kuteka tekaho kandi ngumukumureba no muri abantu bona bizire ruyare bari iga. Turi kubashaba munonga no kubahereza obujanjabi ubashemeye kutunga kandi mukagumana muteka tekaho nani yito tukija tukabateka tekaho. Niyo ndiyo musyawo ndiyo nchi no mugurusi Museveni. Kungaho to kuna Museveni. Weza no basakwa ngo mwana we. Kandi yana akora kebi. Aba bashobora bigendererwa bya muhozikine rugaba na nahabwe ncano bakoreki cyo kubanza kugira ngo tufune amagara agabonire icya kabiri twerinde tweyonje icya kashatu burunju bwansi kurebwa ngo twakipinga community yitu yaba green ba doctor bakora temo kushashurwa biyeho no bahereza ubuherezo wabusha abo kundi yanga ryabo nabo kuna jeno muhozikine rugaba bampereze bazi ndwara yanje yindwire kandi banjanje abani nimpurati no nenda kajibizere nimpurati nza kucera abantu magire movement enaremo gake magire MK haza gumizaho nizima na kinergawa muhozi ni mukunda bunonga kone itoba kikuruntukunda kabantu kaba bakutubanya amagaragiti kandi saba abantu ba Uganda yona na district ya Bushenyi babaseko musajika tugende nawe kisoko ino bwenge nawe nazagumana igeso mutabani nayibembereje kurunja abantu ahiryaza kurengera abantu bari kurenga mu rumagana y'abero baragururwa kandi abamwe bahebwa buhweza handware zibine amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.